Bumbano ile sia President Uhuru Kenyatta Ndongoi sia One Kenya Alliance na mutongoi wa ODM Raila Odinga kwa kisuani mwaine muvitu ni sionania kwenda kuvalanya mutwano mwe ngwatanoni ya Oka uke wakuma mumbanoni isu unaye Kalonzo na alange makwata mba usumbi wa Raila Odinga unyuvanini ukite indi atongo ya sakwe chama cha Wiper umunde ni manena nesa keteme kana munga muwo no ula Raila ndena chake ukamba TEO umunde uni onakana auke. There are attempts to break Oka even before we kick off, and that will never allow to happen. Raila is history, Kalonzo is the future, and that future is in Oka. Thank you. Mainene ya miakoni ya mbunge va kitambasie atongoi mawe takana Kalonzo ndena usungio ungi ekaulo wa kuatia wase wa NND naguo wase wa NND uyasekana maunduni atatu Raila savali ya kuatia Mbau Kalonzo no aungamena Oka na yukilia kivevelo kana edhwa vena wiwa no nthini wa Oka no akwate Mbau usumbi wa umwe wa Ndongoi ngwatanioni ino imbia. Should our party leader ever make the decision to support the Right Honorable Raila Amolo Odinga for the presidency, we respectively assure our party leader of two very painful outcomes. One, he will walk that journey alone, and two, the Kamba Nation and the millions of his supporters across the country will never forgive him. We ready to support Raila Odinga kana kumudeputize. Nitunaaminie oyu twizenzia striker itunamunengie miaka 10 aikari na tutongoezi lakini twethila no the same results kau nienda ku make that statement clear. Nitukwatite Raila malaele na ni ibinda yake yotunga kuoko kuithe tuyasekana munene amanze partners yange lakini partner Raila ni Raila etikikala kana wele kuthe musumbe na usu nuo waza twenaguo Raila ni history itu na bumbe twendete na Kalonzo tukwatanite imwe na ngwatano ila mana kwatanisi ikwitwa ya Oka na endone katika Oka no akwate mundu kuoko indi tuyasekana ibinda no mpaka aungame nginya mwisho na paina mwanya ona umwe wa kukwata kuoko Raila Odinga kana Ruto. Kalonzo ongamita na Raila Odinga kumo nyumanini wa mwaka wa 2013 ngwa code na yukulea kwithu 11 ya usumbe maunyumanini yale mavitu kuiwetwa kana kuvatite lembeta ukamba maendeho o undumwe na kutuma mbaya mukamba ivuthwa na yu yevinda ya kukitia usumbe ni evikie. Aitwe kala miaka mpingi mundu twinza wa serikali na ivie takamba nyene ibo na ala tutongoze nimakwazia miaka isi kumitwa kala twinza wa serikali nitwaite muno kuga ne wendi wo nuze bila yuthe serikali ni twetikala ndange matulike matubalanye twine ngwenda ya tuketa wakamuikamba lakini tukwantanipa mwe tumelie akamba maitumbe na tukwatite Kalonzo musyoka kuoko Wiper ne katika Oka indi kwanana na mauva mwela twasukiwa ni Ndongoi isia Wiper ni kana vae Oka vena thina umwe wa Gideon Moi weto kwithwa aliva wani ODM ethiwa Kalonzo musyoka ndeani ya masavu nyuma Raila Odinga indi kila aingi meweta ni kana maisukuma kami na utetu wa UDA ona panini. It can never happen. Yeah. Just be honest with you. Yeah, that can never happen. Ona mukamba aziamba leo watu hospitali tupitwa kamindo vitaho na ugwa. Na yuma tambia ondumwe na makina macha makicha Wiper nthino wa mithena na siuma mbuthu ciukite ni methwa mainengana mwelekeo musyo vala mbaya mukamba ikailela kula sionthe unyuvanini munene ukite. Ndilivotia vilingo wa mauvo kuma va miakoni ya mbunge ni musino ilovi nyanito Benjamin Mwaka.